بيكمل كنور أونلاين نور أونلاين تي في مي جرامي جديد كي مي جرام بايبن كي باي جك غوريجن بسبسكرايب مي سبسكرايب بي رايدن كونتين بانون كتونات بكن شوكجي ان راجبان لات كجن غواسن United States Ambassador Mentere Wike Sudan Michel K. John Godfrey Shalado Shakabuk they wish ka Khartoum ka wia Mason Medid a Janashia Khan Ambassador Godfrey Shanetin Contila military leader Kia Kwara Kona Kapka Dintin Yenre wech ka Sudan Chaka Jogo Yana Kaba Kurchong Antama Bokanay Ki Ambassador Ray wech ka Sudan ke anagwanda dialan kon tintere wech ka Sudan cha gor na mo ka Twitter na ma cha gujo akur me bo wonyam ka akur mi jagalong chwalne de kon tilla senior military leader kine de kon la kwaran kon in yanga de ni o de kan kore na kapchon ka gwase chewe ala paramilitary group kene de shalke rapid support force kene de kon shalke RSF chikalaro chicken presidential palace kana kap rewe ka Sudan ka chicken main airport ke gwase ndi njen ka airport chicken kap chi de ni toto ala RSF kana Sudan army chika taka gwaj ka chikoro me charo lat pan korni den jeto gon tama ya presidential palace kana de ni headquarter ke army headquarter gwadran te gatin kan de ni Sudan rewi ka capital Khartoum chaje chop ka kor katete akan gwaz dit ne kan rewich ka Sudan de shadow shop a kor which kor shop ten nyod yo to sha o chaje cap RSF ke de den chalka RSF chicken laro shine airport and terewi ka Khartoum chine kap ka shine marwa kana mishal ka al abiat chine ka kap cha border to wanten kon tie ka Khartoum witen kon tie Khartoum cha airport ken cha ka gap ko cha airport cha ga ko renal dial cha kan tere nal me je rodre wi ka Khartoum ka kordan chitwo shi RSF cha laro cha nei pereka de dala de Sudan la RSF mandanen kwa le lead ke men buska kweren shalke general chawene cha nei Mach ke cha nei pereka pan korunwang nei ten kon tela Sudan army shuka nei shubok kajan tukorno chinei military ne jaga jawo to be nyinka kane to ko na mene mi talk ngai ke jekane den content makana wa ke 2021 ke ron kin daru kel chicken ku konlat ka gwaze da ka shuo to shu me sha kum cha ke shala na mi shala power sharing ke pare longa rewe na mo jene kwa President Omar al-Bashir jene kwa jele yen keja ka chwaje ben le lo de lo bonne ko si malje de tenan gwasuma na me jenan tore wich ka Sudan